Thar Thlirna episode som parukna kan lo lom le veka chu tun tuma kan thliro ma sakber tur chu New York khopui chung rorel tu tur mayor thlanna nei zota ka avoi khatna tan Muslim sakhawbetu Zohran Mamdani chu November ninga nelai ni khan thlan tlin ania ama hi Democrats candidate ni in kum som thum paliu upa chawala nia New York mayor no pang bertur ani don tani anu le pa hi India thakal zel ania apa hi Gujarati Muslim ania anu hi Punjabi Hindu ani thonga anu le pa na thona avangin Uganda ram Kampala pianga Uganda ramatang hian US a hian an pem luta Zohran Mamdani hi kumsang ni somni pakatatang khan New York State Assembly member ani tana tuntuma hian mayor candidate ni in mayor atan thlan tlin dalo ni tani US President Donald Trump pachuan a chen na khwa New York ka Democrat candidate Zohran Mamdani thlan tlin ani chuan US sawrkar leipuin state teta tan puinan pek chotin federal fund ti tlem saka ma khan lo volok to New York mayor in thlanna hian Trump pachuan an party Republican candidate Curtis Liwa thlang tlingse adua masem puiten Trump pa vona hi an ngai poi molu tuklawan yang Democrat candidate Mamdani hian thlang tlingta ani Trump pate poll candidate hi atlin zolo mai ba ka hian candidate pathum zinga apathumna ani phaora independent candidate po atluk phatalawani mayor tara thlantlin thar Zohran Mamdani hi Palestine chantu ania Israel in Gaza anrun po khana sataka soisel tu ania Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu New York khopuya arun kalani chuan in do thu buainaah tiin kan lo manang tiin alo ang chuak to chu wangin ma hi apa Muslim ania nu Hindu nia Muslim candidate ti tepo soyania wangin New York khopuina mayor an nei to zinga Muslim sakhawbetu omchun anron ni don ta ani New York mai ba ka hian Democrats lam hian building upon chathar viwa Virginia lama po Democrats governor candidate Abigail Spanberger chu thlan tlinania tin New Jersey apo Democrats candidate Mickey Cyril chu governor atan thlan tlinani poka tin Pennsylvania lama po Democrats lam hian Supreme Court in thana nenan changboka America President na chelmek tu Donald Trump pate Paul Republican Party hian hetia tun naya America ram chung sang in thanan mabaka hian an che chhoviu meya Democrats lam hian he in than tun nai lokan nei chowa hi chuan an nenan han chang chhomol mala Trump Paul Democrats lam point inen fira tur tam takan nei tin an party mi le certain cut point thu soite an rod nei chobokani panhina chu November neli tholeni khan Philippines rama telphokli typhoon Kalmaegi atlea wangin mi somruk paruk chongin nan chan to mi sang tam takin manin chunglum chuasanin an sahimnan hun himlama ain sasengani hetlipui typhoon Kalmaegi tleh awang hian Cebu sawrkar chunga kholian zol te chu tuilen in a chimhlama mishing tenun phunga ti buainaah sa hle a mi puiten an sahimna tan tuilian na satak kara khan anin chunga ten lona tin ko thler vela te kar tele longin a bungro phurna tan an man thin boblin pui te ka tuilian hian kholai aron len choka chungte ni wangchon mishing nun phung khosakda ti buainaah sa hle a Philippines sarkar thu chuina tarlan danin mi nuai li te chutura hian mun himlama anin chaseng mek ni in an soya Philippines ram hi kumtin thlipuitle voisom ni vel tal dong thin anga chut an nia nikum September thlapo khan thlipuitle na tak typhoon raga sain an wai shapa chuwang chot Philippines rama hianin thlipuitle an turna sathina wangin mi puite an khongai thlak thei thin hle ani pathumna chuan China ram Shenzhen Intermediate People's Court an ti chuan Burma ram chunga San State a lokiang khuwa cheng poi khoina lama in nam noi na nei pol zinga mi Bao Suocheng ale fapa bai yang sang ale midang pathum te chu thiturin an chungthu an rela he mi bai chung ko tian soi mai thin te hi lukiang khuwa Burma le China in rina lai a hian kumsang ni chawatang khan poisa khelna le no chizor na baka cyber scam an tia hetia internet manga mi bum na le poisa in thap na te tual tha na lama te in nam noi na satak nei an nia heng an thil ti thena hian US dollar tluk le dingon li le point khatvel mangin sum don na hian kalpui nia chutania chungte ni wang chuan
China sarkarin hemi anram rin nai a heng sumdon na thiang lim lo tak tak an kalpui awang hian ama tang to khan nokan lo ti to a bai chung ko te hi Burma sarkar sipai ro rel mek tu mi ngang hlaya puina in an ron lian chho nia soi ni a ti chuan mi bum na mangin sumdon na lian tak tak an kalpui thina ral thum chelek pol te pon nia chu wang chuan an ma ni do dal tu len ma ni khami soi sel thin tu te khatiang ang te phei ka chu na takin tharum mangin an chang let thina tin an du anga kal lo an pol member te pon yang chuan noyan na thok te kha hrimna na tak te pon lo pe thina chung te ni wang chuan mi bum hanga sum don na lian tak kal pui tu an nia China ramri hnaya oman ni wangin China mi le sa tam tak po an thata tin hei ba ka hian an thil tia hian an sum don na hemi mi bum na ti mayang le thil thiang lim lo manga sum don na lian turu lu tukan kalpuya hian China sarkar hian in an mitati kham viawa chung te ni wang chuan Burma sarkar hne na hian in heng chung kwa sum don na thiang lim lo tak tak le khatiang mi puite tan po poi thei lin bum na thil na sataka kalpui tu te kha China sarkar hian Burma sarkar hne na hian heng chung kwa le an noya thok te kha China thon lu turin alo ngen to thira ti chon kum sang ni som ni pali kum tir lawa khan Burma sarkar po chon China sarkar ngen na chungai poimo in heng chung ko te hi China sarkar hne na hian an chung thu rel turin a thon lut ta ti chon China sarkar chon hemi te chung ko bai chung ko te tia kan soi an soi mai te hi an chung thu ko tin an rel sakta ti chon mi panga te chu thit turin an chung thu rel sakatin heng chung ko he sum don na thiang lim lo tak tak in nam noi mi then khat mi pali panga te chu tam chung lungin tang tur te poin an chung thu rel sakan nia he tiang anga China le Burma sum inkar ramri sum don na lian tham lutuk an lo chelek khi Burma sarkar po hian in China sarkar ngan na hi an hial ngam lo niang chun an rammi le sa ni ma sela China rama an chung thu rel sak turin thon lu aphal sakta ani palina chon US President Donald Trump on November ni khatin rin nia thu soya Nigeria ram tualchhung buainaah Christian tam tak than nia wangin US chuan atula ti chon sipai chakna mangin inrawlh thlawang ti asoya chu China sarkar chon an do dal tuan soya China sarkar chuan in sa khona te mihring dik na chanvo hum him du na chuan lama ramdang sarkarin ramdang tualchhung buainaah sipai ne na inrawlh tumna an nei chu aram nei tu te ta na thil poi tak le thil lo mom lo tak ani theya chu wang chuan China sarkar chuan mi ram chunga an tualchhung buaina aram dangin sipai chakna hanga inrawlh tumna an nei reng reng hi nei an tumna ang chi hrim hrim hi an do dal thu an non soi choka chu wang tun tuma US President Donald Trump an Nigeria ram chunga Christian tam tak than ni awangan thlawang hauna ta na US sarkar in sipai atula ni chuan thon lut mayang ti anga tongkam an nei kha China sarkar chuan an lo pai dai thei lo viawa tin Nigeria thlawang ta pon ron hawa China hian an soidan chuan Nigeria ram hi China sarkar ne na in thian thatak le thodun na thatak ne nia chu wain tun tuma an tul chung buainaah po US in sipai chakna manga inrawlh atuma ni chuan an do dal zel tur thu China sarkar thu puang tu te chuan an soi ve pakani Nigeria ram boi hi a tun hnaya in tran mai pon ni lawa hun rei takatang to in Nigeria rama hianin sa khona wangte mimal zalenna chungchanga te po harsatna lian tak tak ki lo thleng to thina Nigeria ram hi chu ram boi ti hriat lar tak ani ve thina Nigeria rama hian sa khona thila po Christian le Muslim sakhawbetu omzat hi anin tiat thuaka marlama Nigeria marlama hian Muslim an tama chimlama hian Christian an tam thonga ti chuan a toy zong in soitela kum sang ni sompani khan Muslim du fir fiak pol kan ti meidon ni boko haram te chuan marlama Christian omzong zong te chu Christian tamna chimlama in suan chuak vek turin thupe kan chwa tin chimlama Christian tamna mona Muslim om te po marlama let vek turin thupe kan chwa chung thupek zom lo te chunga chuan an mani boko haram pol te hian in hel pol te hian in man lak tur thu khakum sang ni sompani dei to khan an lo chuwa to ti chuan hunakal zela kumin chawa hian toy zong an soitela boko haram tele khami Nigeria rama Muslim hel pol sang sang te khan in
marlama Christian te kha nok sakan tia ti chuan an bitum chawa pastor te le ring tu tam tak te kha an nun na te an lak saka tiang hian boina te chuak chauta Tunlai an malak na lo na sat chauta ka wangin Nigeria marlama Christian te kha pem thei mai big pon de lawa chan chu ma nan pi le pu te tanga ezon na mun hete khatiang anga lo kho sato khan nia an ni boko haram muslim helpol te wanga Christian tam na mun chimlam pan ngot khan lo du big lawa chungte ni wang chuan Christian ten na satakin muslim helpol te laka leilen nan tuarta chungte chu Donald Trump hian lo ria in an thlawanga hawa ti chuan Tunlai November thlatran tir kan ti meidon min November ne khat in ni khan thu chu siamin Nigeria rama Christian ten tharum thona tele nun na ten chan na satta ka wang hian US sarkar chuan atulani chuan Nigeria rama sipai thon lutin Christian te thlawang wa hawang ti kha asoya amero chu kan soi tong khan China sarkar chuan hetia sa khuana te chuan lam hanga US sarkar inrawlh ni vai chuan China sarkar chuan do dal don ti in trong kaman ron de ve ani pangana chuan November nili thole ni khan India hmarchhaka political party pathum te chuan tangrol polan din thuan puanga heng party te hi Meghalaya sarkar da chalmek tu chief minister ne bok kon da changma kai roi National People's Party NPP le Tripura lal fapa Praidiot de Burma kai roi Tipra muthale Asama Dimahasau district lama tribal party lar Daniel lang thasa kai roi People's Party te chuan India hmarchhaka party rang te chu pol khat noya tho ho an tum dona chu wang chuan atulani phai chuan political party pakhatanin chhunglot don ni in an soya he an thu chuaina an chanchinthar soina an tarlan dan chuan India hmarchhak pum huap hian political party pakhat anga an kal theini chuan India hmarchhak mipui te tan a thadona chu wang chuan political party pakhatanin chhunglut thei talawani point I tun malama BJP le an tanrol puite NDA tel party India hmarchhaka political party rang te in tel khom na North East Democratic Alliance alam toyan ne da ti toya in lungrol taka political party rang te anin chhun khom ang khan tuna hian BJP nilo Congress nilo ang chi I political party rang te kha platform pakhat kan ti don nge forum pakhata in chhungluta party pakhatanga an function thei don chuan thil thatakani don ti in chanchinthar lakhom tu te an hrila amairo chu heng political party rang roi tu te hian tuna hian eng party nge an ni dona eng party mingin nge mo eng pol mingin nge anin chhun lu don ti chu chiang takan la so thei lawa amairo chu Meghalaya tuna hian NPP ten sarkaran kai roi meka tin Tripura khwanin BJP sarkar tel Praidiot de Burma kai roi Tipra motha te po khami Tripura tlang mi te huam le ram mi kan ti dona mi khumi de Burma ho huam a political party din ni wangin hetia chanchinthar an han nei chhota ka hi chuan India hmarchhak political mang a mel mang te po aron thlak chove thei tho tura ngai te pon nia anni hemi political party ang chia in chhun lu du hemi tuna forum thar din du tu te hian an soidan chuan tun ma lam zong khan BJP le an tanrol pui party hemi NDA tel te kha Notice India hemi India hmarchhaka political party sang te huam thei turin Notice Democratic Alliance NDA andina chuta chunin lungrol takanan anom khom thina chuta an convener chu tuna Assam Chief Minister Nimek Himanta Biswa Sarma hi nia ti chuan ani kai hroina hnuaya khan Mizoram MNF te kha tiang state sanga BJP tho pui te khanin enne dan hnuaya hin lin lungrol takinan kal ho thina amara chu tun hnaya Manipur buainaah lo chuaka neda telpol sang ten Manipur buai ni chinfel ani loklo awang tele Manipur Chief Minister nilai khatilaya mi Biren Singh abang turan phut na chungchang khan hemi NDA neda tel
NPP Meghalaya Sarkar kai hroi bek tu konrat changma Paul NPP te hian Biran Singh kha ban Putin Biran Singh Sarkar an thlop na kha an han ti topa chutiang ang bok chuan MNF lampang po puzoram thanga kai hroi Chief Minister an di lai khan neda apo tel ve thon ni wangin Manipur Chief Minister Biren Singh po aban te ka puzoram thanga po khan lo phut boka khatinga isu ne wan ne wang khan tuna neda an convener Himanta Biswa Sarma hian eng ma thule hla anei lo mai ba ka neda tel pol te hi ro na mo khatiang an thungai thlak kha anei chho tak lo wa hian an lungoi lo ni taberan ning chu ti chuan tangrol pol thar din kha tuna hian Meghalaya Chief Minister Konrad Sangma te Tripura an lalfapa Pradyot de Burma te ho khan an relta ania ti chuan heng tangrol pol din thar te hi Assam nuaya Bodoland chuanin political party lian deuh deuh pahnin ama chu Bodoland People's Front BPF antile United People's Party Liberal UPPL anti te pon oma chung te po chu he an political party forum din thar zom ve tur hian an som don ni in an sei boka he pol din thara hian kan sei tong khan party ming tur mo tangrol pol ming tur kha engma soilan an la nei lawa nimin November nili thole nia New Delhi chanchinthar la khom tu ten komna chuan an benara chuan one notice ti lian deuin an tar thunga one notice forum mo one notice party ti hi an lati don mani chu tia ngai thei te pon nia amaro chuan party minga mon forum ming kha chu nakin na lati fel turan ngaya tin hei mai ba ka hian in Tunlai BJP spokesperson ni pha BJP roi tu hlun na gelen lamami mon lumo ki kona po he an in mu khom na hina tela chu wang tak chuan mon lumo ki kona hi Tunlai BJP tangan bang ta thut kha ngai tuana ati thui viau chanchinthar po lang moi oya nagelena BJP roi tu hlun le an national level apo spokesperson ni pha kha enga tinga ban tak thut ti kha chanchinthar la khom tu te khan anon tar lang le saviawa aban chana ka chuan mimal ina engema harsatna le chhung ko ate na tho tura ne wangin ti khana soya amaro chu hetianga nga political party thar amo forum thar Northeast India zong huam tura din tumna nei tu te zinga lo tel wang te pon yang BJP alo chu santak ni hetiang ang te ni wang hian India hmarchhak political party sang te ni phung le an kaldan tur te po heng forum tharan handina hianin aron in thak chho ve the yang em ti chu hunin laron shrilanga engpo chu ni sela hemi Northeast India tribal nam sang te hi an ni na an soidan chuan siksadul nuai om kan ne siksadul nuai om pol te hatiang mi pui le khatiang nam sang te hi an ma ni din mun chiang taka ria an dikna chanvo te hum hal tur chuan keima ni Northeast India mi tenge hian political party pakhata in chung khoma Lok Sabha te Rajya Sabha te po MP tamjok neya I kan thu le hlate khatianga nga political platform pakhat nuai kan omani chuan sawrkar piang te khan an ngai pui mo in an ngani an o te po kha lian jok theidon ni in an hriat thu te po an choi ve atin chu mai ba ka national party noi hemi abik takin BJP in tura sawrkar lan siameka an ni hianin khatiang tribal mi te mamo le an harsatna sang te kha chak takan chin fel lo wangin hatiang forum hin nei tulin anon theta bok ni te point an soya Mizoram lamatanga hian Mizoram lamatang hianin ahang party ate hianin tel ve tur somna te an dong hlomem ti chu ke ni chun engma kan thalawa engpo chu ni sela tun ma tangin Mizoram hi Assam Noi District Council kan ni chhun lai tang to khan in Northeast India bikin khasi le garo roi tu te malak na hian tribal nam sang te state pakata tum na te in khatiang political party pakhata in chhun lu ang chi te kamalak na hi alom to thina chungte ni wang chun tun tuma po hian India hmarchhak be takin tribal nam te tana political party platform pakhat forum han nei te po hi duna aron piang chuak le ani ti te poin asoi theome parukna chon naktuk November no rokhian
athokat na tan Bihar Assembly in thana vote thla ka di don ta Bihara eptutang rual pol Mahagat Bandan te ina Chief Minister candidate tanan puan le RJD party roi tu Tejashwi Yadav chuan November nili thole ni khan a campaign masalawa lo soito me chere theite tanpuina ta na thlatina cheng sang ni zanga pe ka tiam chu ti pungin an state chunga me chere thei jok main bayin scheme noya injiak lute chu kumtin January tha an akauna cheng singthum da lok sak zelan ni ang tiin a soithar le a ani Tejashwi Yadav hian thlatin cheng sang ni zanga pe ka lo tiam to hetia e kumtin sarkar an kai hruaya thlan an ni chuan January tha mei chir har sa jok te ti mayang e account na cheng singthum da sak lok zi an ni tawng tia an soina chan nia chanchinthar lo lan dan chuan tuna Bihar rural mek tu NDA sarkar hian mei che har sa jok te din mun choi kan na tur le e zon na bulan tan nan mukhia mantri mahila rozgar yojana scheme noya e mei chet har sa jok te account na khan cheng singkhat an thun thina chu item chu Tejashwi Yadav eptupol ina Chief Minister candidate ta an puan hian pek aron tiam chhota a Bihar in thana hianin khatiang ang tanpuina poisa semte khatiang ang in tiam nang chi kha an war chhowiu ni te point hian lo lang theya tin Tejashwi Yadav RJD roi tu le eptupol Chief Ministerial candidate hianin lo nei tu te ta na a poisa tiam zat te poron seithar le chu ta chon lo nei tu tena buainaah quintal khat zela sawrkarin minimum support atia sarkar tanga tanpuinan pek niam theiang ber kha cheng zathum quintal khat zela bu thar quintal khat zela cheng zathum sarkarin a peanga tin hui thar tu te po quintal khat zela cheng zali sarkarin a pe bok don ni in asoya chu wangchona campaign na hian mi puite vote kha zonga sarkar na min siam tir nge ula mei che har sa jok te zurlai har sa jok te mi pui harsatna sim te po ka sukianga lo nei tu te din hun te po ngani thajokin choi kan ka tumang tiang khan campaign awhla an beina saveani sarkar an siam te chon Tejashwi Yadav hianin primary marketing cooperative society le agriculture credit society manager te chu lomanti punsak te po atiam boka chungte ni wangchuan Bihar la hianin sarkar lai NDA le tuna eptupol te hian sarkar siam tumin mi puite ina an vote du theina tur khan poisa ang zong po in tiam na khan nei na sa emema atu ve po chon sarkar chu lo siam ta jok po lo ni sela sarkar siam tu tan chon poisa lama in tiam na kha tanpui na pek chu tum na khan nei na sa sia sarkar siam tur tu ve tan po in sen so na chu ana sa chho leng ti ta point asoi thiome eng po chu ni sela tun tu matan chu gan du tok le photanga kan chanchinthar tir zawna ron siam thinte min lo ngai hlut sak thina kan lo me ema tun tu ma po hian min lo ngai hlut sak le turin kan som chewatin comment thatak tak te ron pe chun jom zel turin kan som chewa tina share dar konga te po min lo puile turin kan som chewa ko jung puilem kha likes ti na ne cha kha min lo me sak le turin kan som chewa tin kan channel la subscribe lo te point khongai taka min lo subscribe sak le turin kan som chew